Minisita Magyezi ebyo nabigambirizo bali anyuma abazyo aha mukoro gwo kurundana sente zo kushakara ekereziya ya Marembo Center omuri Kyamuhunga Bushenyi. Esente za gavumenti zimutungire zo kushashura roni izezo na uranuya zo kushashura school fees nesente zo kutuma murumo ogotira arapapura otumwapa miliyoni emwe niza kukora murumo. Minisita Magyezi ahamiza abantu bona ngo abatakatungire sente nibaza kuzitunga kandi chairman w'akakiiko akatebekanisa kurundana sente zo kushakara ekereziya nagira ngo nibetenga miliyoni 207. Ekereziya yimu kureba shaheji twajimsya tutesere muntu wena konka kutukira kushakara mani gitu gatwa twashaba buhezi umbanda kandi okwegitera hamwe ukashanga tayi baganza mu madini kintu kikuru munonga akwa first of all aba bantu bitaba abacyaki nibatuyamba ombigambo bya spiritual nourishment kandi nishabe dini zona twatanise abasiramu abakatolika abakristayo tubo muntu omwe turebwe ngo twakwatanisaje aha kukora kwantu kora maramuzuga kama ukubaranga witu nomwe ikintu cy'inatsimaha no kugira ngo y'amarembo ateristi abantu tubatweta kutera umusingi ekereziya bagimukize bagisiya w'uruporeti babeta kwasa kumarira kushakara. Minisita Magyezi ahire sente miliyoni 10 kandi sente ziri kurenga muri miliyoni 27 nizo zirundinwe kushakara ekereziya. Supporting project age twereze mukama abinde byatwire twereze kimwe cy'ikumi aza buzumazuma nibwo mukama ratushere mugisha emirimo eyitwine agajeherezo mugisha. Omumakuru agandi omuhwezi wa Minister wa Government z'ebyanga Honorable Victoria Rusoke ahigira abakristo n'abantu bono mu ihanga okweyongera kubyara emiti barinde by'ubuhangwa bwensi abigambira ha mukoro gwo kushonda sente zo kombeka ekereziya ya Misandi omuri town council ya Chenjojo. Because we are facing a lot of calamities due to destruction of the environment, as we very well know. It is also emphasizing good feeding, and avocado is double blessed because it is a source of income. One tree, I think you can harvest over 10,000 fruits. Abanyishengero ba Chenjojo nabo bakwatanise hamwe okombekera mukama abogwanura bahanyu nosera akanubekereze egino gigama mwenjoni nora bahanyu okwamire nora bahanyu igamenjoni bataka kwingana ingana 10 zino miliyoni 5 cash zange no mchara wanje na family yange asobora uko kuhamu almost miliyoni 3 habo kuba kugizira miliyoni 2 na around 2 na mu sanje kanto sobora gonza hanga utabondeze dini habo kuba kimu nikisendekereza nikicyakini. Amakuru agagasha kwa Abraham Muganzi na Daniel Bingana.